Galo, prej sem z vašo ženo govoril. Jeste li? Ja, in sem jo vprašal, če vas je spoznala prej maškarado ali po maškarado. Sreća posla. Sreća moja posla. Zdaj to bitno, ako mislite da je to važno? Ne, jaz sem zanimala, če se je napalila na maškarado ali... Ne, ona nije gledala maškarado do sada. I sad tek me očekuje Da. Sad me tek čeka muka živu. Znam zašto je rekao, da ovo predovoliti svijetom. Veste, kaj me zanima? A je bila kakšna audicija? Je. Kako je pa izgledala? Možete vidjeti audiciju u aranžmanu Boština Hladnika, Petra Razovica. Koji su znali iz cijele bivše Jugoslavije. Glumce otprilike takvog profila koji su oni mislili da bi trebao biti ovaj lik. A ja se sjećam, ne znam da li vi to znate, da je jedan od kandidata za, mislim, istu ulogu bio i Milan Gutović, Lan, koji je, koga sam ja znao prije toga, ali isto se odazvao toj audici. Međutim, kako stvari stoje, izgleda on je izgubio, a ja sam dobio tu ulogu i to je onaj, kad pitate o audiciji. Iza toga je, ja sam ipak bio premlad od toga da shvatim kontekst ovaj koji eventualno sad može čovjek sa distance da pogleda, da vidi o čemu se zapravo to radi. U to doba bolje možda je bilo za mene da nisam ni zapravo razumio svu stvar. Ako vam to nešto pomaže. Kaj je pa rekel Boštjan? Kaj vam je rekel? Kaj boste v filmu počeli? Toga se ne sjećam zapravo. Moram reći da on je tražio određenu trofeo, aktivnost i tako dalje, ali detalje se ne mogu sjetiti što je on tražio. On je zapravo, moram reći da je bio vrlo nejasan. Zapravo ne znam šta je, iza toga sam otkrio ono ja poslije, ja sam s ovim filmom i odrastao. Jer je to bio jedan vrlo neobičan događaj u odnosu na moje prijašnje iskustvo uopće u Jugoslaviji. Kao čovjeka koji je ipak ste vi debitirali u Imam dve mame, dve tate. Da, ali to mi je bila četvrta uglavnom ovoga, ali nijedna slična ovoj, tako da ja sam to otkrio. Tek sam otkrio u filmu što to znači. A sad nakon 40 nešto godina ne znam da li mogu mnogo više reći o to. Osim da je nekoliko iskoraka u filmu napravljeno koje ja mislim da su tada teme, kao što ste vi rekli i večeras i u našim prostorima i dalje postoje. On je otvorio temu pedofilije, nasilje u obitelji, odnosa muškarca i žene, odnosa muža i žene. Mnogo stvari koje se mi zapravo usuočavamo sada kao problemu među. I mislim u tom kontekstu da ovo što je on slikao i što je, zbog čega je eventualno bio film zabranjen, nema veze s tim. Ja mislim da je on bio zabranjen prvenstveno zato što tako naš grad ne bi trebao u socijalizmu da izgleda. Znate, ne bi trebao da ima takav stan, ne bi trebao da žena, muškarac izgledaju tako, da imaju takav stan, da imaju takav auto i tako dalje. Mislim da je to prvenstveno bilo šokantno za ovo društvo, a ne zato što smo mi bili nešto slobodniji u nekom izdržavanju, te možda i ljubavi, a možda i svega drugog. Gospod Galo je rekel, da je bil Boštjan zelo nejasen v inštrukcijah, v tem, kaj v filmu bo. On res, da je nekaj govoril pred leti, da je iz snemalnih knjig pa iz scenarija pometel vse pridevnike, da bi se bilo čim manj jasno, kaj bojo pravzaprav noter počeli. Zdaj pa jaz vem, da on je dve snemalni knjigi, ne? Več. Miha Brun po sestri se meni. Kje je Miha?
Koliko ste mali knjige? Ja, mislim, snemalne knjige, se veš, v bistvu je bila ena, ko se je uporabila, ne. Pa je bilo pa že literarna snemalna knjiga, ki je Dulč, so ostali z Dulčo tam napisala. Selena verzija. In tam je vse noter bilo napisano, ne. Ja. Ni bilo razkadriran, pa ni bilo še Duškotovih teh sočnih dialogov. Ne, poje pa so bili, ne, ampak ni bilo pa tako ekspresivno. Ja znam, da nisem čital v Treču. No, te povej, Jurek, kako je bilo z temi dve? Kaj, on je imel na snemanju obe snemalni knjigi, Uradno je obe snemalni knjigi s sabo, neuradno je imel samo eno snemalni knjigi s sabo. Snimali smo to po tisti knjigi, ki jo pač ni imel s sabo, ko smo imeli vsi doma. Namreč jaz sem imel to uradno, generalno knjigo. Polista sem, ja, to je... Ampak tem noter verjetno masi česa ni bilo. Ne bi rekel, da so kakšne radikalne stvari manjkale. Dejansko si rekel pridevniki, dejansko bolj opisne stvari so manjkale. Rekel, mogoče se najbolj izraz temu, da je bila bolj tehnična snemalna knjiga, čeprav pa spet tehnika ni bila opisana, ker je popimel nismo. Mislim, da je to eden najbolj revnih filmov, kar sem jih v življenju posnel. Glede na to, da je bila producent in da je imela vse možnosti, sem jaz imel na razpolago enega osvetlača, 15 mikrofotki nobenega scenskega delavca. Mi smo vse možno delali z invalidskim vozičkom, po bazenu tiste drobne vožnje in to smo vse delali na tepih oblačili in tako naprej. Tako da smo bili tehnološko zelo revni. Mislim, da je rekel, če ne bi uradni film, bi rekel, da je čist diverzantski film. Velika produkcija, ampak je tako, z lokacijami zelo bogato bilo. Mestno bilo lokacije, čeprav interjerje sta posneli vse nenavidi. Ne, drugačni kot arhitektov doma. Ekster je pa v Savlah posnel. Če je to pojasnil, to bogačnik, to je tja na filharmonije. Ja. Ekster je pa v Savlah posnet. To je bilo nekaj, ne vem, čigava bila je že pred vojno. To je zemeniški. Plenina in potem je pa noter. Ko je bio taj bazen, ko je njegov, naprimer, ja sam bio zapanjen, moram to, kad sam vidio da u Ljubljani naravno postoje jedno tako imanje, u kojem bio bazen, koji su bili takve malani, u kojem bio zid ugrađen od 2 metra. Ja ne znam, ali hoće reći da je to postojalo tada u Sloveniji i Jugoslaviji. I znači da to nije izmišljeno, to nije sonografski jedan poduhvat. Hoće reći da i apartman taj na Tromostovlju je autentičan. Ja, autentičan. Hoće reći da to nije scenografija koju neko si mašta. I ja hoću reći sam tam odmah reći da je Jugoslavija po tome bila šokantna za Jugoslaviju, ne za sve. Ne za sve nije više bila šokantna. Jer pazite, ako vi pokažete apartman koji izgleda kao taj gospodina Podgašnika, koji gleda s krova na Tromostovlje i gdje mi pijemo piće, koje su izašle ovako iz originalne verzije, naprimjer Mika Pao i ja pijemo piće, to je šokantno, ali se ne zna za Boga više, da li za Jugoslaviju ili za nekoga ovako. Ali ja mislim da je za ove strane šokantno. Zapad nikad nije mogao očekivati takvu neku scenu u takvom ambijentu, a Jugoslavija nije smjela priznati da je takva scena moguća. I u to mislim da je ta jedna bitna razlika. Ogromne stvari v filmu je, za katere se je mislilo, da so nemogoče, pa jih je pravnik spremenil. I to je ono što je meni najzanimljivije. No, pa še bolj smešno je tole. Ta vila v Savlah, ko je jaz sem to bilo poznal, ko sem se imel vodil z biciklom, sem bil Šiškar takrat. In sem rekel, Boštjano, gremo to pogledati, gremo da Boštjano to pogledati, to hišo. In dejansko vrlo piše Ameriški inštitut za urejanje makadamskih cest. To je bilo Jugoslavija. In vidvam pozvoniva Ameriškem inštitutu, vprašamo, če lahko gre sta noter. Reče, da so od filma, so rekli, izvolite.
mi nič ne skrivamo. Stalno se mi nič ne skrivamo. Mi smo še od, ali tukaj pri vas lahko snemali, komod, mi nič ne skrivamo. Samo povejte, kdaj moramo jeti. Se ti pa tudi niste ne skrivali. Da vi nismo vedeli, zakaj gre. Seveda se jaz zdaj, da so to njihove neke tajne službe, kakšne sorte tajna služba ameriška je bila tam, ker so enostavno rekli, ali lahko stvari poberemo, ali moramo tako pustiti, kot je. Smo bilo, dajte nas praviti, vi v eno sobo znoste, delam bil, ki pa so noter skakata mlarija, sem pa en letala z nagi belitem. In svojim se je pospravili, so rekli, ali rad bi še kaj, ne, kdaj lahko nazaj prijemo, in poštavili čez en mesec. Smo čez en mesec prišli nazaj, medtem in pa prišel en možakar in je rekel, a prodate to hišo? Slovenc. Poštavil je rekel, prodal. Je rekel eno številko, ne, pač takrat je bilo neko veliko številko, je rekel, dobro, prinesem denar. In je šel in je prišel s kovčkom denarja. Ta isti hlad. Ta hladnik je ni človek. Človek je prišel v kupu hiše, moram reči, od ni naša, ne. Pa tako, tako heco mimo glede, ne. Tako smo pač naravno, smo vsi ti objekti so realni, nič ni v studiu posnetega. Kaj? Čekajmo pa do ključnega prizora, ki zdaj, to je tako. I u studiju snimljen. Do edinega prizora, ki je bil posnet v studiju. Više njih, više. Ali bi se one znamo prizor? To so samo detajli. Ne detalji, samo snimljeni su i drugi. Torej, zdaj, tle, ko gledate zdaj na velikem platnu, ne, film, ne, niste niti pripravljeni, zato vam pravzaprav tam uide. Toda, noter imate erekcijo in penetracijo, skratka, ko Miha Balog, oziroma njegov dubler, ne, človek, ki je dubliral njegovo erekcijo, že nekako rečem, ne, ko posili Dino, ne, svojo ženo. Tam imate in erekcijo, in penetracijo, izredno na hitro. Če to pogledate na DVD-ju, je seveda jasno to druga zgodba. Lahko pogledate, se vidi, če ste pozorni, ne? In tudi pol lahko ustavite in tako naprej, da te slow motion vidite, ne? Skratka, jaz sem hladnika sprašval... Koga zanima. Ja, koga zanima. Ampak je rekel, da je hotel imeti to noter zato, da se čuti, da ni blefa. Zdaj pa ti povej, kako ste to posneli. Ja, to je bilo malo komplicirano, ker Miha seveda pri takih prizorih ne bo sodeloval, igralka tudi ne bi sodelovala in smo dobili dublerko za zadnjo plat. Pa sta ona vas povedala, da... Miha se je jezil, da je to svinarija, da on tega itak ne bo delal, da filma ne gledal in tako naprej. To je druga stvar. In seveda potem pa, ker v tistih časih, ko nas nima nobenih profesionalcev, to parih moških, ženskih bo ogromno, smo imeli s to erekcijo strahotne probleme. Kaj vse je ta boga punca delala s tistim tipom? Še manj mi kamera pripravljeno, vse luč govori, vse luč. Že preletitavo! Še in to se ponavlja dokaj... Koliko časa? A pa je to en posnel istih, s katere ste začeli, ali ste zamenjali kaskadere? Zamenjali kaskadere? Ne, što zamenjali kaskadere. Dubler. Jadan čovjek. Nego je drugi detalj, meni to nije ništa sporno, bar mi muškarci znamo da to problematično. Nego je pitanje, mene više se fascinirala žena, to je ta djevojka, ona je bila studentica. I mi smo bili tamo u Viva filmu gdje je bilo onaj garderoba, šminkeraj i tako dalje i ona je kao završila. I došla je, znam, to je šminkeraj, ja sam pitao i kako je bilo? Ja, konačno gotovo, kaže, konačno gotovo. Koliko je? Koliko je? Kaže, ja imam sad sastanak sa svojim fantom. Ja sam rekao, ovo je profesionalizam vrhunski. Jer, gledajte, to nije bilo namješeno,
Ja govorim, zašto se ja ovom filmu sa ove distance od nešto od 40 godina divim? Zato što tu možete reći šta je falš, šta ne, tako da. Ali ne možete nigde primijetiti falš i neiskrenu priču u tome. Može biti ona loša, ali ne možete reći neiskrena i falš. To smo tako mi mislili. I tako. Ta djevojka, ne zato što je to napravila, za mene je bilo jedno frapantno iskustvo. Pazite koje je to dobro. To je prije i Emanuele, koje ste vi rekli, i bilo prije svega, gledajte, 70. godine, kad sam ja isto bio klinac u toga, nisam ja imao puno godina, to vrijeme, 23 možda, gdje jedna djevojka kaže, nikakvih nema problema, ja sam to obavila, ja imam svoga fanta, idemo na večeru, ja sam si zaradila da ga pozovem na večeru. To je meni bilo fantastično. To je ljubav. To je ljubav po meni. Ne, ali pazite kakva je to ljubav sada, a kakva je bila prije 50 godina. To je ista ljubav. To i sada nije ista ljubav. To je sada šokantna priča za nas u ovom vremenu. Pa šokantnije nego što je bila tada. I šokantnije, što ste vi lijepo rekli, mi nismo u stanju uopće da tretiramo tu temu. Takve teme kao, pogledajte kinematografije ovih naših zemalja, oni nemaju ljubavni film, ne postoji. Nikad nije ni bio, gledajte. U Sloveniji ga nije bilo, mislim. Ne, gledajte, u Hrvatskoj nemate ljubavni film i nemate krimi film. To ne postoji, to nikad nije niko napravio. U Jugoslaviji sad ne znaju, a prije nisu govorili zato što kriminala nema, a ljubavi naravno isto tako nema. Ali mislim, možda je to bilo možda veći tabu nego bilo što drugo. Ali mi sad nemamo ništa. Mi sad nemamo kvazi ljubavi, kvazi krimi, kvazi mafiju, kvazi tajkune i tako nema ništa. Ali če bi takrat, leta 70, rekel nekomu sociologu, naj definira Zeitgeist, leta 70, in bi on dobesedno tako taksativno našteval, kaj je leto 70, in bi tako našteval. Vse to je noter. Vse to je v maškaradi. Vse je v maškaradi. Kompletni Zeitgeist. Vse je nabil noter. Ja se slažem. Ja se prepao vašim naslova i nisam ne dobro razumio. Ste rekli strahov. Strahovite. Ja sam mislio da to je jezak. Neka groza. I sad se shvaća da to je eventualno pozitivno tumačenje toga. Ako mi ne gledamo horizontalnu ravan, uzimo 70. godina u Evropi, sad ima jednu neprovjerenu činjenicu koju ja sam čuo, ali nisam je mogao dokazati. Je ta da je maškarada bila otkupljena, neko je rekao, moj Miha je rekao da je američka armija to pokazivala, kupila, nisam da je to istina, da to ne znam i da li on to može da pokaže da bi to lakše bilo osvajanje svijeta uz maškaradu, vjerojatno, kao što radi imperializam, jel? Logično. Upotreba seksa u više svrhe i tako dalje. I onda sam pomislio, a ja sam čuo domu je maškarada igrala u art kinima, u jednom sigurno sam, 6 mjeseci, 71. godine, nakon zabrane, prije što je Makavejev uvrstio u specijalni noćni program u prvom festu, koji je bio inače svjetski postavljen koncept meni, i apsolutno u svijeta šokirano odazvan, zapravo u pozitivnom smislu, gdje su ga onda zbog tog odaziva možda neko i skinuo s programa, jel? Da bi iza toga završio u art kinima u Londonu i 6 mjeseci igrao. U Engleskoj onoga doba, znači 70. godina, koji je bio, možda je shvatio, to je jedna od najzatucanijih bilo sredina britanskih, koje se nije moglo govoriti ni o čemu posebno, a kamoli, ali su oni dozvolili projekcije filmova toga tipa koje dolazi iz komunističke zemlje, možete misliti koja je to ona tema bila, gdje su oni ogledno gledali laboratorijski kako je moguće da to nastane. To se ja pitam. Evo ja to govorim, ali samo za ekskluzivu, ne naravno na nekakve pompne i ne znam kakve marketinške priče, nego onako, vidite
šta se ovdje radi. A ni tudi Hladnik, ti si meni razlagal enkrat, da bi ta film Maškarada v integralni verziji komod prišla v kino, če ne bi sam Hladnik delal takega cirkusa naprej, če ne bi bil tak mojster marketinga in kurjarja. Absolutno. Če bi prišla prva varianta, da bi bilo treba z filma izrezati neke prizore ven in to Boštjan zagrabil, kot čisto zlato. In je takoj naredil paniko, Hladnika so spet prepovedali, to je sam seks, to je grozljivo, to se niti gledati naprej, tako to je Boštjan. Kaj si mi upamo? Ne morate verjeti. V bistvu pa navadna rejoški je še tako znameš. Se sečaš ti, kako si glumil, on je slow motion moral igrati, mi nismo imeli kamer, slow motion igrali, on je na koš metal. Igral je slow motion, kot bi dalo, glavo je stavilo, kot se je plaši. Ne, ima jedan primjer, to je sve točno kako kaže. Ali kad vi gledate produkcijski pristup, sve što ti žališ za 2 lampe i 3 ove far, nema ništa, tako je. Ne, produkcijski ovaj film, sad kad se pogleda, izgleda raskošno. Ja gledam ovaj film. Likovi. Ima sve Alpe, more, sve. To! A sljedeće, likovi izgledaju ko ljudi, gledajte. Ko ljudi. Mi u savremenom filmu, mi nemamo ljude, mi imamo neke frikove. Gledajte, kod nas je problem, ja sam stavno, ne znam kako si ti. Ali gledaj, zamisli u američkom filmu. Nije ostalo mu da snimio ovo Maškaradu. Da, ne, naravno, ali gledaj, zamisli ti u američkom filmu da staviš glumicu koja izgleda kako u našem filmu izgleda. Oni bi se skrozili. To ne ulazi u film. Mi ne pazimo na elementarne stvari. Ne kažem da treba ljepota vidjeti, ali on ima dimenzije. Mi to uopće ne vodimo računa o tim stvarima. Pogledajte vi kako izgleda Miho Pavlov. Kako su to tipovi, kako izgleda, ne ja sam neto nešto. Ali Miha Pavlov, Bert Sofler, pa to su, kad gledate Charltona Hestona i sve te idiote s druge strane, pa ne može se mjeriti po visini slike, ali ni po izgledu. Gledajte kakvi su to ljudi bili, kako su odabrani bili. I zašto mi ne, čemu mi težimo, ne znam, ovo je svrha, čime se mi bavimo? Ples v dežju. Ja. Je bil Miha Balog kralj. Pa Dva, film potem in Rana jesen, kar je zgodna jesen, je on takrat na začetku 60-ih veljal za utelešenje modernega jugoslovanskega moškega, svetovnega moškega. Pazi, sam 8 let kasneje je igral že moškega, s katerim žena noče niti tamanice več. Kako se je hitro spremenil vse? Od tega, da si bil najmodernejši moški, se je v Jugoslaviji v 8 letih spremenil, da je bil on neki zastarel kot lik. Pogledajte, jer su mi kontraproduktivno radimo da nešto umanjimo. Pa ja sam s njimi zadnji film igrao, Kauboji smo bili u nekom filmu, ne tu nego Alijatska storija na Putica. Trajna, Harley. Nevjerojatno, znate kako je to bilo? Upotrebljivi za šta god treba. Ne, to su ljudi koji su mogli da radi što ko dođe. Mi smo imali produkcije. Triglav film, pazite, pogledajte, u Sloveniji ima Triglav film, ima Vidlav film, ima Histra film u Kopu. Svi nešto rade. Što mislim, i to sve rade sa strancima, ovaj dovodi ovoga, ovaj radi Western, ovaj je profilirao za krimiće i ljubavne. Čekajte, kakve su to profilacije, šta? A da ne govorimo o autorskom pristupu posebno, jel? Koji nije govorio. Šta mi sad? Mi imamo jedan centar u Zagrebu, šta se tamo dogodi se, nigdje se drugdje ništa ne dogodi, ali ne znam da se dogodi u Ljubljani nešto više. I to sve su ove kopije. Šta je slovenski film, šta je hrvatski film? Sluša, ovakve uši ima, šta se nosi u Evropi. I ajmo da gledaš tamo samo nešto novo. Mi nemamo tu autorsku vizuru, kao što, na primjer, ima neki ljudi. Kao što je Boštjan. I neki mnogi drugi. Ja, pa kad si snimao, kad si to snimao, kad si vidio kaj snimaš, ti si ja vidio, ti si bil tam prvi, ti si vidio vse, kaj si snimao. A si mislil, da bo to vse šlo, da bo šlo to skozi, da bo to ostalo v filmu? Absolutno. Ker?
ker to ni popolnoma nič dobro. Jaz mi moram povedati, ti si nagi ljudje so bili za mene kostumirani. Da ti povem, s primerjavo moja pokojni žal asistent Brišnik, ne, ki mora pa do vsake stvari iti s metrom in povedati, koliko je daljši. I on se rekel, da tu je bil tako noter, da sploh, če bi ga vprašal, on ni vedel, kaj se dogaja. Potem sem šla po snemanju en dan točno mimo mene v Šiški, ste se preblečili nekaj popit, ko dobim noter v sobi, smo v dnevno sobo spustil, je čist rdeč Playboya listov. To je bila služba in ljudje so bili nago oblečeni v nago in gledaš kot profi, to gledaš je tako. na onaj fešti gore u onom apartmanu, bilo je koliko, 40 golih. I ja vidim jedan list. Svako jako boli. I strip, ne, ali strip, čista porno strip. Gledaju, i napeti je na gola. Mnogo je zanimljivije nego što okolo se događa. Da, hoću reći u jednoj normali, jednoj situaciji gdje su ljudi apsolutno slobodno i normalno gledali na stvar. Nije bilo, čini mi se, te takve konzervativnog, znate, a priori odbijajućeg stava prema tome. To mi se činilo jako. Tu čas si treba gledati, ne? Vidiš to na pohodu so bile cvetlice in tako naprej. Je tudi čas je vplival na obnašanje vseh skupaj. Ampak, gledaj, nekaj drugega me zanima. Ko se govori o Maškaradi, se govori o tem, da je bila cenzurirana. Zdaj, kot jaz vem, filmske cenzure pri nas vendarle takrat ni bilo, ne. Bili so neki sveti in tako naprej, ampak ne vem, a je to kakšna cenzura, ta film sploh gledala? Je bila, jaz vem za to cenzuro. Judge, vi ste bili tam noter. Ne, moj oče je bil predsednik cenzure, tudi pri tem filmu. In edini glas Ratka Poliča starejšega je dobil ta film kot predsednika. Vsi so ga pomendrali z glasovi. In moj oče je nam trem bratom razlagal, da je videl to verzijo, originalno, in da je bil edini, ki je utemeljeval tudi z Marksovo idejo o svobodni ljubezni. In je nam bratom to utrnil, da je to. Vi takrat slišali, da obstaja filmska cenzura? Marcel, gre za izrazoslovje. Cenzure ni bilo. Bila je pa komisija za pregled filmov. In tam je bil moj oče predsednik, če hočem vedeti. Ja, ali znate, mogu jedan podatak na cenzuru reći. A ne? Razlika između cenzure i ovog što imamo sada je u sljedećem. Na cenzuri se nekom mora potpisati da je nešto cenzurirano. Razlika između onog tako diktatorskog i terorističkog čina u odnosu na ovaj sad je u sljedećem. Sad ne mora ništa da se potpiše, sad samo ne postoji. Sad samo se ignorira. Gledajte, savršenstvo koje je razvila cenzura i u svim segmentima, pa i naravno scenariji, književnosti i filmu, je fantastično razvijena. Nema vas i niko vas ne spomene. Nije se zvala cenzura, nego zvanično Komisija Republičkog sekretarijata za kulturu za pregled filmova. Ali to je pošteno, gledajte, ali imate sve potpise dole, znate ko je bio. Znate točno da je Pero rekao, mrzim te. Ali ovdje nemate više, sad ne postoji. Nitko grozno komplicirano, ta komisija je predlagala ali pa priporočila film, ali pa neka ta film je za komuno, ta je za unijo, ta je za letniki, recimo. To je bilo to vrstno. In seveda je lahko, da je ta komisija predlagala Boštjanu in tako je dvignil paniko in je predlagala Pohu, ki je bil takrat direktor Vibe. In bi Poh rekel, bom jaz to pač nekaj odrezal Boštjan. Niso mu pa rekli, kaj nekaj odrezal. In potem je Boštjan naredil paniko. Poh je pa hotel film spraviti v kino, ker je vendar dobil od ministrstva denar kot Viba, ne? Vem, kakšen totalitarizem je bilo to, mislim, če ti, film, ki je tako sporen, kot ta, od začetka do konca, da ga rečeš, lejte, dajte ga malo porezati, prepoveš ga, ne? Zakaj ga niso prepovedali? A ja mislim da to nije problem.
Gledajte, ako se sjećate najgoreg razdoblja u Sovjetskom savezu, jednog Tarkovskog u tom dijelu. Čujte, Tarkovski nikad nije izašao van dok nije neko rekao sad ideš van. To jest van u nekakav svijet, jel? Distribucija. Ali je svaki put dobio pare, koliko god je trebalo s njimi, pa i on je rubljao. I oni su bunkerirali. Čekaj, ali nema veze, ali je neko dao novce. Pazite, nešto što ne može nijedan financijer da napravi rubljava. Kako ćete napraviti rubljava ako država ne stoji za vas? Znači, imate jednu kontradikciju. Vi mu ne date kvol, kao ne postoji, nije ni autor, nije ništa, ali za koga nije? Za nas je. Za mene je, jer ja ga procjenjujem. Ja znam da je on taj. I on je svjetska vrijednost. On je vrijednost za mene, za moju kulturu i tako dalje. Ali mu ne dam da ide u kamp, naprijed. Nego kad ja budem rekao, on će ići u kamp. Gledajte, ali razlika je u tome što Jugoslavija, ne kažem da je bila ista, ali je znala da je to nešto neko napravio. I dala mu novce. I onda ga je zabranila. Ali ona je svjesna toga. Govorimo o toj jednoj razlici. Znači da neko ipak zna da je to vrijednost, jedna temeljna vrijednost. Znači, gledajte, Samo malo. Maškaradu su zabranili. Da. 71. Da. A 89 godina kasnije, 10 godina kasnije, pustili su je. Tako je. Integralno. Pa da, ali hoću reći da je to pitanje slično kao što se događalo i u Sovjetskom savezu sa Tarkovskim. I Ivanovim isto. Snimio, kad je snimio još kojeg? Z Rubljovom. Rubljov još, a ne, Rubljov je naravno iza toga. Ali gledajte, on je sve snimao, a nije izašao van. Niko nije znao za Tarkovskog do 69. 70. Tako. A sve to napravi. Znači, nekome je dao novce i platio je jedan, i platio drugi, i treći film, imao je daču i auto, i sve imao. Ali nije mogao ići u kafu. Mislim, o čemu je štos? Ja ne razumijem šta je štos. Štos je da vi znamo ko je radi, a najgore u ovakvim društvima kao što smo mi ne znamo koga imamo. To je katastrofa. Mi ne vrednujemo koga imamo, makar ga držali u bunkeru. Mi ne znamo ništa. Jaz ne, slovenski film ni bil nekaj povedal. Vse ni bil nekaj bunkerja. Pa da. Nekateri so bili na hitr dan, pa hitr ven iz kina so šli, pa v principu ni bil noben film povedan. Od Soločevcev ne. Kino produkcije je sprejem, mislim, da nišče, ne, kaj, gospod Ljubič, kaj vi se spomnite? Prepoveda ne, ni bil dovoljen. To ti je pa pravna distinkcija. Jaz sem bil, meni so film 7-krat rekel, da ne sme, ni dobil podpisa. Kaj, če to vidi brat? Ne, kaki, kazenski zakonik, tisti, ki sem v prostituciji delal, dokumentarni. In na koncu, ko sem zrezal, da že več nisem imel kaj Da ni bilo več prostitucije? Je pa v 8. pregledu dobil dovoljenje, to sicer ni več moj film. Zakaj sem pa to delal? Ker je v tistem času veljal predpis, če ne dobiš dovoljenja za javno predvajanje, boš vrniti denar. Porabili smo ga za snemanje, kje naj ga vzamem, da ga vrnem. Dobro, to so zdaj te zgodbe okoli. Vsak režim je imel nekaj zdaj, to vidva bolj veva, ali je to partija sugerirala, ali je komisija prepovedala. Vendarle, dva elementa sta, ki sta v dobro tega filma. Prvo, kjerga leta je to nastalo? Leta 71, kaj smo imeli? Liberalizem, Staneta Kavčiča, manj zategnjenosti in tako naprej. Človeka, ki je prehitro zapel. Ja, no, dobro. In gremo na drugo mesto, druga točka. Jaz sem bil Štigličev asistent pri Amandusu, si bil pri Hladniku tudi dvakrat. In takrat se spomnim, ko je šlo snemanje proti koncu, je stari direktor Tone Hojan šel v pokoj in je France Štiglic postal direktor Vibe. Kaj je bilo, Marcel? Čon se je gibal, ata je pa Štiglic rekel, da to pa ne. A si povedal to? To je to nekaj povedal. Polh duše in po 3 letih
so se zvenili nekje na upravnem odboru, da bi bilo dobro, da bi Štiglic morda šel spet filme delati, ker je Viba zaradi neke programske politike tonila. Prišel je ki je imel pa drugačen pogled. Je rekel, mi moramo je v kino, mi moramo kaj zaslužiti. In on je ni imel on kot direktor in odgovorna oseba nič proti Maškeradu. To je bilo, jaz bi rekel, nekako celo pozitivno v našem smislu. Ja, on je skušal film spraviti v kino. Ja, sej, kaj pa je delal Hladnik takrat? Sončni krik, ko pride lev, ubij me nežno, ne? To so bili vsi filmi. Da se je posnel tako rekoč, da je Maškarado, potem naslednji dan začel snemati, pa kaznujemo ga tako, da naslednji dan mu damo naslednji film zadelati in že delal, ko pride lev. Ja, sej. Za kazen, ti. No, ampak druga zadeva, mi se zdaj pogovarjamo o snemanju, ne? O snemanju. Ja, si, kako je ta stvar prišla? Razumem, ampak kako je pa stvar prišla? Vitomil Zupan se je temu scenariju, ko je odpovedal, odrekel in je objavil v dnevniku v nadaljevanjih kot podlistek integralno verzijo svojega scenarija. Na filmski sklad je že takrat bil v eni drugi obliki, je šel Zupanov scenarij, so pogledali družbena kritika, high society, kako živi. Ja, to pa moramo odobriti. Potem je pa Hladnik vzel, pa je to malo pogledal, pa je predelal po svoje, ne, in je posneto. Duletič, ne? Ja, pa Duletič pa tako naprej. In ko je to Zupan videl, jaz vam še ne objavljen posnet intervju z Vitomilom Zupanom, ko mi je razlagal, da se ne strinja s Hladnikom in z Maškeradom. Mislim, to so zanimive zgodbe. Jaz bi zdaj mimo grede, no, ne bi vas utrujal, opomnil, da bo 18. januarja 2014 100-letnica rojstva Vitomila Zupana. In si upajmo, da bomo lahko pogledali njegov filmski opus na eni in televizijski opus na drugi strani. Čeprav da je Hladnik lepo predelal tisto. Ja, zdaj... V bistvu je bil enak, on je boksar, in zdaj že zdaj Zupanov stvari popolno. Ja, no sej to je... Ne, možete misliti, ja, on mi je izmišljal, pošto je, ja drugče gledam na to stvar, pošto je tada košarka bila jako popularna, mi smo postali svi Hrvatski, naravno to, i onda, kako bi bio, naravno i onako mora biti košarkaš, a ja imam 1,75 i sad bi ja trebao biti gledač, šta ću. I onda je bila jedna zgodna priča u Hali Tivoli, tamo je bilo Olimpija tim i ja sam, trebao sam dobiti neki dres, bio je Basin je bio. Basin je bio najmlađi. Najmlađi. A njegov dres mi je došao tu, znaš, to najmlađi iz tima, jel? I tako, i onda su nekako to skrojili, da ja, ali međutim, ja sam nešto znao o košarci, mislim bar nešto malo, da sam ja u Zadru igrao kod Džedže, znate, Džedže je bio jedan tim iz tog istog priče koji je bio vrlo, mislim, on je gajio sasvim drugi tip košarke, to su oni koji zajebavaju protiv. Ko Basin, on nije nužda dati koš, nego zajebati protiv. To je najvažnije. Da, samo kako i zajebati, a ne dat koš, ne rezultat, ne, nego kako ga. To je parade. Ta vrsta priče je bio zapravo kontekst ovo cijela stvar. Tako sam ja bio na neki način taj, ali ne zato što mi više kaže. Ali i te su priče bile zgodne da je Basin smo mi i u tih Hali Tivoli nekad to onda odigrali, jer ja sam relativno bio dosta spretan u tome, naravno, jako je to dosta neuvjerljivo, baš taj dio je baš onako tako. Ne kažem da je u drugim dijelovima bilo nešto bolje, ali... Ne, ono, ljubavni prizori su... To je režija, znate, to je Boštjan. Človek se je na začetku vprašal nekaj, kako je bilo na audiciji, moram povedati, en smeh z audicije ne zdi, ampak ko smo glavno žensko vlogo iskali, je prišla neka prekrasna belgajčanka, da
se javlja in Boštjan razlaga to, ono, drugo, tretje, ampak pa ni bila preveč, črna je bila, v črnih itak ni malo, vse bi bil moral biti blond in tako naprej. In mi je razlagal, kako je, in potem je vsebino filma prav, in potem je pripovedoval, kako teka po morju, in potem ona odplava. In ona je rekla, a ja ne znam plivati. Rekel Boštjan, nič hudega, bomo na koncu posmerili. A ljudi, jaz sem majka dvoje dece. Ne, ali zapravo, kad se sjetim zapravo iz scena i uopće odabira lokacija, vidi se, na primjer, zapravo produkcija se vidi, znate, bez obzira na studiju i to, ali vidite produkciju koja je osmišljena. Vi imate, zamislite sada vam producent koji snima sve u 4 zida neki, znaš, i to sa panelima, čak i u nekim studijima. Neko kaže, sad idete na plažu, na Krku baš, pa ćemo onda na Vršić, na onaj kao ledenjak. Ledenik. Ne znam ako još postoji. Možda si ga dobio, ne znam. Ali gledajte, to je osmišljavanje neke priče. I ja mislim da mi zapravo ne mislimo više na takav način. Jednostavno se ne osmišljavaju projekti veliki, nego se odmah u startu mali zamišljaju. To bi se sve odvrtilo u jednom. Da, sve se već kao ideja zamisli kao mala. Jer je mala i po prostoru i po ideji. A zamislite da film svakako rezultira još manji od toga u finalu. Jer vi ne možete pola toga više napraviti. Evo, pravite veliki kolač, ne možete imati. Sad, Igor, pozdraviš, da si bilo na Krku 12 ljudi, to je cijela ekipa z igralci vred. Dobro. Pa je to taka rabarska ekipa, da je... Ali to ne izgleda na slici, se ne vidi 12 ljudi. Ja ti govorim, izgleda kod je Hollywood radio sa... Ne, dobro, kišem statistu, pa tam ne bi školu, no. To moram reći. Zašto? Ne, to je intimna priča. Je upravo. Ne, pa objektivno gledano, tu pa tam kišem statist vendarle manjka, da bi ustvaril vtis, da tle v tej državi nekdo živi še razen. Ne, ali zamisli da Ameri mogu. Znate kaj oni pitaju? Kako da očistimo ovu plažu da samo jedan trči po njoj? Koliko košta? A mi džabe. Mi hoćemo reći o produkciji, jer kod nas ništa. Mi došli nas 12, šetri cijeli dan po tome. Igore, u 70. godinama imao si 3 km baške plaže. Tako? 2013. imaš samo razglednicu i dvoje priča pola sata. Hoću ti to reći, eto, to je razlika o produkciji. Ja govorim šta je bila produkcija. Pa ja sam neki dan prošao, prije mjesec dana, kroz Sloveniju, na mjesta gdje smo snimali. Nijedno od toga ne postoji ni kao znak. A znam da je Boštjan i ti su, znaš, u Vrbu, Amalija noć. Jel postoje ne? Tražim ja Amaliju noć u Vrbi, nigdje Amalije noć. Jedne čuvene, prave, normalne gostione. Oprešerove, šunka i hren i tako neko. Aha. Tempi Pa passati. vi, matori ljudi, se svi sjećaju. Vsi smo jedli pri Amaliji noč. Jesmo svi. Vrba, kaj je to? Zibelka slovenske kulture, nima gostilne. Evo, da primjer. Evo vidi, sad je to Alka, da je vraćeno. I tako, neke stvari, gledajte. Ali to sam ja, sva sreća, zaslužio zato što su neki dobri Boštjan i neki drugi ljudi bili fajn, su znali gdje se treba ići, za što. Si Boštjan Kladnik je poznal predvsem tem, da je vsak film posnel na morju. Ja. Ker sem ga spraševal, čak pa zakaj mi se more... More na kraju. Vse je priznal. Ja, je rekel, veš kaj, smo mrd ribe, ne, če sem mogel zmeri, veš, so bile ribe Kampe, veš, kamperi. Ja, pa sem pa rekel, čakaj, sad, bele trave, ne, to smo pa snemali, rekel, veš, smo pa hotel, pa bazen, veš, pa zraven so ribe. Pa sočni krik na svet, mora biti nam finale. Ja, tudi tam je nekaj. Ali znate da je svaka produkcija austrijska ima zadnjih 7 dana snimanja na Jadranu.
to ja znam, mislim. A, to. Ko producent. Stare ljude. Svaka serija šta god rade, 7 završnih se snima na Jadranu. V 60-ih so pa tam vse filme posneli tle. Pa ja gledal sam nekim zadnji dan snimanje na Jadranu. Ja, ampak to je zdaj... Kako to tumačite produkcijski, to bi ja volio znati od producenta. Marcel, Ja. rekel si, da je imel hladnik škampe. To v poznejših letih. Ko smo snemali Peščeni grad, je bil Jastov 4,80 kg. Pa to 10 godina naraste. Jaz sam trdim, da so se njegovi filmi na morju dogajali zato, ker je rad jedel ribe. Ne pa zato, ker bo to nujno za zgodbo. Ne pa zato, ker bo nujno za zgodbo. Tako treba tumačiti nekadašnju kinematografiju. A veš, kaj me zanima mene, a ti ki veš, da bi kdaj kdo skušal projekcijo Maškarade preprečiti izdajo DVD-ja, veš, v plemenu, pač v plemenu je bilo 40 ljudi, ne, v tistih je lahko tudi vmes Boga srečal zdaj. Ja, poskušala je na punca iz Prekmurja, tista, ki tam stoji, kozi, kao se neki čoha, kozi ležijo, tista se je poročila z nekim političnim veljakom in jo poskušala. Pa takrat, kaj, 82? Ne, 86. Sem jaz dobil pisano, da je ne pisala. Tudi Je pa partijski. Ne, lahko vam citiram pismo. Jaz ta in ta, prosim, da izrežete in nehate prikazovati Maškarado, ker sem se poročila z moškim, ki je sekretar Zveze komunistov občine T&T, razen tega je pa član občinskega sveta in za njegov ugled ti prizori ne bi bili primerni. Pa njemu bi se mogla roka posušiti že zdavni, če bi kaj bil na tem. Ja, jaz ne vem, jaz sem pisem, enem parim sem povedal to, ker smo bili prijatelji, drugače sem ga dal v arhiv. A je ona še poročena s tem? Ne vem, nisem hodil po Prekmurju. To je pa prirodni naprav, kako ste napravili? Temu treba kljub temu 40 mladih, voljnih, transgresivnih, Ja mislim, da je Peter Zobec to bil. Ni tudi samo Peter Zobec, ne. Tudi ti hodil po Ljubljani pa. Kako ste to počeli? Kaj ste hodili po Ljubljani pa Žica, Po Ljubljani pa Žica smo za Sočni krik. Primož Lorenc je bil glavni. Žica. Primož Lorenc, muzičar, on, njega so poznali vse 15-letnice v Ljubljani, ker je vsako se obrnil, posečem pa že one za njih hoditi, ker jih je moral nabrati, takrat jih je bilo to, koliko avtobusov, ne vem koliko avtobusov, grozno smo imeli dol na Krku, in jih bilo 500 ali koliko punc samo, 15-letnic. Koliko smo to preživeli, bi še dosti ni jasno. Svi su bili ready for shooting. Ste rezali tam iz Sončne prigove? Kaj so pa ata pa mama rekli? Znači, vsi so tako otroci na stolu. 15. Jesmo sad došli u pikanterije, možda? Ja, ajde. Ja mislim da je to bitno. Ajde. Za svoju filma. Uopće dojam. Kaj je žena otišla van, to je? Nije to bitna stvar, nego govorim o tome da smo, kako smo animirali ljude za to. Onda je djevojka pristala jedno da bude, a mene Boštjan i Petar su vodili kao bezazlog anđela, nekog koja vidi kako gleda, to nije ništa. To je ja, znaš, onako. Ali onda su objasnili da djevojka ipak mora biti gola. Onda su tada i mama rekli, pa to je baš ovako, ne bi bilo dobro. A onda se rekli, ali ona će biti u trikovu koji je boje koža, koja se uopće ne primijeti. Da je razlika. Pa znači u čemu je razlika kad se ne primijeti. Onda su rekli, onda u redu. Marcel. Zavisi u kojem mi to vremenu pričamo.
koje je zapravo potpuno bezazleno. Većina tih stvari su apsolutno bezazlene. Kad gledam detalje iz toga, pošto mi znamo to iznutra, to je totalno bezazleno. Na svakoj ovom detalju koji na cesti sad vidite ovdje u našim gradovima, bilo gdje u ovom dijelu Europe, je 15 puta gore sve što se događa, od ljudskog kontakta do detalja diranja, da ne govorim o nečem drugoga. Tada to apsolutno nema nekaj. Da, ali imaš pa fantka noter, ne? Imaš pa dečka noter, ne? To je spravim, da ta film danes ne bi imel velike težave, ne? To je imel velike težave. Velike težave. Absolutno. Imaš fantka, ne? Imaš fanta, ki ga zapeljuje, ne? Vemo, kaj počneta, ta malo hlipa, a veš, bi rekel, mislim, Za konec je ipak dobil grlico. Dobil grlico, ja. Skratka, Po grlico je Petra Zobca. ja, čegal vaš. Ne, isto. O mrtvih samo dobro. Ja, seveda. Ne, ništa ružno, ne, čovjek nema šta reći, zato što su ti, ja mogu dodat kažem stvar, vrlo časni, bez obzira što neko misli kako. Nikad, ja sam teg iskustva, nikad prešli granicu koja je ljudska i prihvatljiva. Ne, To je velika. Vendar ne film, se pravi, ne. Ne, ali ja govorim, pa kad neko aludira na eventualno Petra Zobca ili u nekom smislu, ja moram reći da to nema veze sa stvarima koje su oni, dignitet njihov mora uvijek da apsolutno stane. Ne, to že samo kljub temu bi rekel, to zapeljevanje fanta, ki zapeljuje otroka, je bilo kljub temu takrat verjetno tudi takrat velika odluka, ali promišljena. To je razlika između sadašnjih kampanjskih estradnih pristupa tome, pogotovo iz strane žutila, to ne primjera. Vi imate sad samo takav događaj u pedofiliji, to bi se moglo svesti kroz neku odnos, uzimo čak i pedofiliji, koji je naznačen apsolutno tamo prema dječaku. Taj tretman bi se niko ne usuđio u kinematografiji, u literaturi skoro reći, u sadašnjih vremena. Gledajte koja je to onda nekakva civilizacijska, ne znam, čak jedna digresija. Idemo natrag. Da, natrag, pazite. Mi smo od tada, ako ne kažem da smo rješavali, ali se moglo nešto spomenuti. Moglo se o tome reći. Kako je kod to shvaćao, to je druga stvar. Neko nije shvaćao ništa. Razumijete, jer nekad nije, poslite, nekad je normalno bilo da se tuče žena, ali nasilje u obitelji je on otvorio u tom filmu i to na vrlo, i to je elitnoj obitelji koja ima građanski status. Pogledajte. Sa bazenom. Ja, a na primjer, tuči ženu, to je normalno pojava i u Ljubljani, na primjer, u nekom sistemu kao i u Sarajevu. To se promeni. Pitajte žene. Sad žene isto to, naravno su se naučili, a ne raspravljamo o tom, nije to ni važna stvar. Nego govorim da se to već tamo postavili samo ko hoće čitati. To vi vidite u filmu, ali ne čitate. To se u filmu vidi, ali ko čita, to je druga stvar. Marcel, tukaj še nekaj manjka, se mi zdi, v ambientalnem smislu. Plakat za integralno verzijo je bil takole črn kot tole platno, še enkrat širši in v isti rdeči barvi en velik penis. In to je bilo Vipotnik ga je Matjaž naredil in ko je bila Ljubljana s tem plakatirana, to je bila promocija za... Če si kdo to predstavlja, Prosim? Dolje. Ja, v redu, hvala. In to je bil plakat za maškerado, ampak jaz sem slišal naše brate onstran Sotle, ki so prišli, kakav ti je ovo Kurčev grad. Beč je bil pa snežno bil, pa ravno tako rdeč penis, in to je bil plasma tega, mislim, to se je prodajalo na veliko. Kako so se pa bratje z te strani Sotle odzivali, slovenski bratje? Sramežljivo. Ja, nam je tega treba.
Ali nam je tega Če bi treba? Ljubljana plakatira. Ja, Kao i svi drugi, Da. radovali se unutra, prema van izdržava. točno tako. Ne, pa se ja ni takrat tudi To je kao i svaki mali građanin, znaš? se mogoče Kako traži, si rekel, kurčev da grad. je mogoče tam malo početi. Svuda isto je, s ove strane sotlo i sotlo. Ne veš za tako odgovarjanje, da smo Slovenci genijalci. Ne, takrat so krožne vse sorte govorice pred filmom, kaj je mogo se tam malo početi na snemanju, pa da bi bilo treba hladnika streljati in tako naprej. Bilo je, da. Jaz bi še nekaj rekel. Ne glede na vse debate o estetiki tega filma, o pogledih na svet, je pa le Maškarada bil otrok tistega časa. 2 leti nazaj, 69, je bil Woodstock. V Ljubljani se je že pojavljal šumi in hipijizem. Torej, ni to vse tako, da bi rekel, bil je revolucionarni predhodnik časov, ki bojo še nastopili. Bil je tudi otrok tistega časa. Ja, Đač, sam da vas le korigiramo eni stvari, da ne bo Dobro, v redu, v redu. Če ne bi bilo Hladnikove Maškarade, potem Slovenci se v filmu seksualne revolucije sploh ne bi opazili, da se je zgodila. Ja, pa se je že dogajala. Se je že dogajala. Ne bi. A ne. Se je že dogajala. Kje že? I Marcel, imam jedan dodatak koji ste spomenuli kad ste uvodili u priču, ste govorili o tome utjecaju svjetske okruženja u kulturi na domaće prilike. Evo, samo jedan dodatak. Ja sam bio u Beču, radio neke filmove i išao sam u Beču gledati američke filmove na engleskom jeziku, nisam znao na njemačkom. I to onaj koji novo dođe. U popodnevnim terminima, u 4 popodne, sam sretao ljude, reditelji iz Slovenije, iz Hrvaške, tako dalje, koji su tu napajali informacijama u doba kad su te komunikacije nisu bile. I moram reći da sam sljedećih godina gledao kopije tih ideja u teatru, pogotovo, i te tako nove priče, nove valni, znate, pristup direkt sam to gledao. I ta priča stoji samo kad ste spomenuli prvi dio. I to je razlika između Boštijana koji je bio u Parizu i radio tamo što je, a ovaj njegov film Maškarada nikakve veze nema sa dijelom onoga, osim iskustvenog. Je tako? Hoću vam reći, da smo mi privilegirani ljudi, veliki imena, su vizitirali sve okruženje i crpili itekako novitete iz svjetskih produkcija, teatra i filma. Da, kad mi nismo to mogli gledati uopće u Jugoslaviji. Pa računali su na to. Zato vam govori o tom detalju razlog, ali onaj koji je bio svjedokom u tome je raspoznao tu, a to je istina. A tudi Štiglic je računal, da ne bomo nikoli videli preprodanih igara, veš, ne? Ja, imate puno paralelnih filmova koji možemo, i teatarski predstava koji mogu direktno spojiti. Zato smo mi već dovoljno stari i dovoljno smo gledali. Ja. Saj to moja knjiga govori na tako temo. Otprilike, ja, ako to me radi. Maškarada je že 42 let, svet se pa belazno spremeni. Ja, ampak že vi ste prej namigovali, ne? Leto kasneje, ne? Pa verjetno sploh ne bila mogoče Maškarada. Ja, ker je tudi v politiki se spremenilo. Spravo, ravno zaradi tega, takrat je... Kako je rekel kolega sodnik, vrhovni? Bivši. Prezgodaj je zapel. Ja, mnogi politiki so prezgodaj zapeli. In na Hrvaškem, in v Sloveniji, in v Srbiji. In klima se je spremenila po 72. letu. Spravo, da leto kasneje ne bi več mogoče, ne? Maškarada ne bi več mogoče, ne? Bila je mogoče sam ti, Hladnik je dobesedno ujel tisto okno, se pravi. Kakšne probleme je imel, da veš, z sončnim kvikom, ne? Je bilo to 2 let prej, ne? Skratka, 2 let prej še Maškarada ni bilo mogoče, ne? Leto kasneje ni bilo mogoče, on je ravno ujel tisto okno, ujel je trenutek, no skratka, to se mi zdi tle briljantno. Ali isto morate u kontekstu razumjeti, 70. godina se promjene u Jugoslaviji velike događaju na liberalnog i ovog pokreta i tako dalje. Tenzije su tu malo bile pale, nisu bile baš tako stroge i stvari se popuštale, tako da je to jedan taj
taj procip se na neki način ublažio, nisu bili radikalni pristupi, tako već zaoštreni. Tako da se i u čitanju, vidite, razlika između tijela koje odobrava scenariju i tijela koje ga posle verificira su potpuno dva oprečna tijela. Jer komisija za odobravanje filma je odobrala film glatko. Ali komisija koja iza toga gledala gotov film je potpuno drugi sastav, potpuno druga opcija. Oni gledaju iz drugog konteksta i oni su, tu se događali sukobi. Ali gledajte da je zvanično prolazilo na vijećima za kulturu, za film pri ministarstvima puno vrlo avangardnih projekata koji su posle od nekih drugih vijeća bila zapravo anulirana. Ali se i to dokazuje nešto drugo, da to oni nisu bili korelacije, znači da to nije bila ista priča. To se vede ne. Vidite, jer čak i u Sloveniji to nije bilo isto. Slovenija se zgrozila nad maškaradom koju je odobrila Slovenija. To je malo prenaopako. Ampak par let kasneje ste vi snemali ta Bele trave. Bele trave, potem ki je že maškarada bila, Bele trave so dosti benigne, ampak ste imeli problemov pa in kup zato, ker se je neka partijska, tamle, kaj je, Blaži uma, ne? Anica, ja. Zmislila, da bilo dobro, da v tem filmu ne bilo nobenih kavbojk, je rekla, in da se ne bi cerkva videli, ne. Takrat smo šli snemati. No, nekaj za seks, če preskačimo. Ampak smo na Štajerskem snemali med samim cerkvam in je likovno mi uničila fotografijo, koncept fotografije filma, ker sem imel kamero stalno zelo visok, da sem rezal cerkve gor po hribih stran. Kaj sem nekaj hoči da v službi sploh? Ne, še. Ne, sad radim. Potem lahko. Ne, sad radim. Ampak si pa leta 71, ne, če rečemo, da je maškarada nastala leta 71, ne, si imel Mrtvo ladjo, Ko pride lev, maškarada. Skratka, 3 filme si posnel, tiste smo posneli, so bili kakor Ima je Mazdu jednu od koje se najviše spominja. 4 filme je takrat Slovenija, tiste 3 si ti bil direktor fotografije. Ja, tako se je zgodilo. Ne mora pomagati. Ne, takrat je bilo nek prelom se je takrat delal, je nastal nek prelom, bi rekel, v tehnološkem smislu. Cel svet je začel luči drugače postavljati, atelje drugače opremljati, luči so se spremenile, svetlobna atelje so se spremenila, tehnologija se je spremenila. Ne? In jaz sem tukaj pri temu filmu na silo moral imeti drugačne luči in sem pač drugače postavljal. Na kar sem pa v naslednjih filmih sem pa šel tako, da postavljam luči tako, da sem kdaj je bil Boter prvi narejen? 72, no. Ko je Boter sem prišel, sem jaz videl, da je Boter popolnoma identično postavitev luči, sem jaz imel pri teh filmih, kot je bil Boter narejen, ki je bil takrat v svetu pa neko čudo, popolnoma drugačna fotografija, vse drugače. Tako da sem bil, da bom rekel, da sem bil pameten, ampak neka, rečemo, da sem bil modern. Je pa se vam nekaj bral tam pri flamskih mojstrih? Ja, vem, sem to pri filmu in to ni bilo običajno. Vedno so bili lepi obrazi, vse je bilo spegano do kota, vse zrihtano, trda frizura. Veš, tista leta se je ta estetika to vrsta lobila. Ja, to so 70, takrat se vse. Vedno, ne, in tudi takrat smo začeli hoditi, takrat smo začeli vse filme delati v inepsih, vedno manj se delalo v studiju, ne zaradi cene, ker je bil studio itak vivin in bi lahko delali tam, kako bi hotel. Ampak zato, ker smo tako hoteli. Pa gled, ko si govoril o svetljavi, torej stvar, ki meni pri tem filmu najprej pade v oči in tako bi rekel najbolj očitno, da ne rečem skeleče, ne, je to, da so vsi erotični prizori, ne, vsi žgečkljivi prizori, ne, posneti pri polni luči, pa ne glede na to, a se dogaja po noč, a se dogaja v kinu.
On tam sedi v kinu na začetku, so v kinu, a ste bili kdaj kino v prižgani luči, ne? Ampak vi ste imeli vse na polno, ker očitno, jaz si tako špekuliram, da je Hladnik na vsak način hotel, da bi se vse videli, do zadnjega detajla, vsak njegov odklon, vsaka njegova mala pizdarija, vsaka herezija, hotel je, da se vidi vse. Natančno, on je rekel, tako je rekel, lej Jure, če bi jaz rad posnel, kako dva seksata pod rjuho po noč, pokrita še čez kodrom, hoče, da se vse vidi, se je ber problem, prekaš. In če gledate, je blazno hecen, ker je vse pri polni luči, od začetnega tistega prizora v kinu, do bazena, do žurka, je tudi pri polni luči, čeprav so te žurke zmeri malo te stroboskopi, pa tako naprej. Če ne. Ja, pri vas ne. Mogu ja neki dodatak, pošto sam ja s druge strane kamere bila gdje je on postavljao luči, znate? I sad pošto mi s ove strane koje patimo od te luči. Ima jedna razlika, to je točno, to se odmah osjeti na glumcu. Znate, kad vam neko upali lampu od 2 kW u glavu za close-up, vi možete da budete šta god hoćete. Ali ne možete da budete intimni i normalni jer se cijenite. To je 2 kW koje ovako ovdje opali u glavu. Kod njega to nije bilo. To mislimo svjetlo koje prvo nisu koristilo puno kilovata, što je bilo decentno svjetlo, gledajući ja s glumačke strane. Nismo se znojili, znate. Najgore kad me ide, kad me briše svi. To je zato što zbog čega? Neki kamermani koji su loše, da imaju dubinsku oštrinu, upale 300.000 kW da bi imao metar oštrine, da ima ja ne bi bio amša. To ja gledam s moje strane. Ima puno kamermana koje tako pate glumce. Ima kamermana koji vrlo precizno znaju, kao što je njegov pomoćnik Jure, koji ima metar, da izmeri točno do moga nosa i uvijek se, ali kaže, nemoj ići više od 20 cm gore dobro, tako? To se to da poštivalo, to ljudi ne znaju. Sada, sa ovim pričama, gdje ima dubine, na primjer, metar, to djelaš karčaš. Ako vi ne hodate po ovom rubu ovdje, vi ste ne možete. Vi vas nema u filmu. I to je to. I to ljudi, na primjer, većino, na primjer, ni glumci ne znaju. Da ako te tu ne hodaš, da te nema. I to zavisi od koordinacije kamermana i koordinacije glumca i onoga što ti reditelj kaže da trebaš raditi u mizan sceni. A to treba pomiriti. Kad govorimo o teoriji. Ja ne znam sad, kad imate ove tehnologiju novu, šetoju što radi gdje hoće, sve je okej. Ali prije si morao hodat na marker i igrat. I to naravno kad bi nekom rekao, sad je objasnio o tome da se od markera do markera mora hodat, a da ga ne gledaš dole, ti će stati. Sada tebi priliku moj. Tako, hoću reći o tehnologiji koja se bitno promijenila i tako dalje. I tu svakako da spada i ovo moje iskustvo iz onog dijela, jer kad sam došao u Maškaradu, shvatio da prvo ne grije ništa tako jako, da se cijedimo i da nam je prevruće. Eto, to je kod njega. Vida Jerman, ki igra Dino, kada je zelo starejši od vas, ampak je v resnici 9 let starejši. Što je dohodno razlika veća od dojmljiva? 9 samo. Samo 9? Ne znam. Što? Da ima 200 samo. Kaj praviš? Da ima samo 30. Ali, Hotel sem reči, Vida Jerman je umrla, ne, pred lani. Ja. Ampak vidva sta igrala skupaj pol še enkrat, vse da jaz vem. V velikem filmu je največjih. Imela sta oba male vloge, Cross of Fire. Da, vidite, i isto to je jedna razlika. Znate, nekad su reditelji neki dolazili, čak i u Jugoslaviji. To je bio najveći koji je. Da, a dobro, ali dolazi su mnogi drugi. Znate da je Arne Macov, Oskar. Pa, u Ljubljani je snimao. Je tako. A ja sam znate, evo, sjetit ćemo se. Vikinge, on radio više filmova. Da, Vikinge je kod nas. Da, ali opet, to su bila imena koje su normalno bila tu. Bili su nekih posebnih trompi, jel? I znate šta je tu zanimljivo, možda s moje strane?
Oni su tražili glumce ili usluge od ljudi kako su oni procjenjivali, a ne zato što su mi nudili nešto. I to je razlika bila. Oni su iz našeg prostora uzimali jako puno ljudi koji su bili kompetentni, i tako, po njihovim kriterijima, ne po našem, kako po koga favorizira, na primjer. I Peckinpah je, na primjer, mene pozvao zbog toga što me je video i u jednom od filmova koji je bio možda, ne znam, da li Maškarada ili neko drugi, ali Jadran film je pokazivao šta hoćeš odavde, jel? Razumijete? Ali si to morao opravdati. Oni su pravili audicije, isto tako, nije to bilo baš ono... Ja mislim da je ipak on pokazao Most ili Walter Bryce. Je, nešto to vidio. To smo pokazali. Ali vi znate nešto drugo, mi nikad nismo imali procente kad je neko rekao da je nešto, da stane iza njega i da uloži neke snage, to kod nas ne postoji. Ali znate nešto što se sjetio uopšte na Cross of Fire? Jer ste prije govorili o Karlu Brištu. Jurek, koji je bio isto tako, zvoni Mustamao ste na Cross of Fire, ne četvrtka tijera. A Petar Zovec je bio tamo asistent. Petih, četvrti, oni detalje s njim. Jure Briških, sedmi na Peckinpahu. Krogla pade van iz škole. Ali mislim da je Petar Zovec bio najznačajniji. Jel to znali su, postali sam bio s tim. In Jure to so nam budili tretji dan, ker ves ponosen prišel, je rekel, samo rolo filma sem porabil, ker je samo detajle uporabne delo, da bi bilo škoda filma, ampak to v tej produkciji pa ne klapa, teče kamera, dokler ni stop, makar vsi šedajo okoli. Ali gledajte, to je jugoslavijski sindrom. Znate kako se u jugoslavijskom filmu udara klapa? Ovaj kaže kamera, ovaj izađe vam, nema, i odmah igraš. Jer pati, nema 2 metra ne prođe. A na primjer, u produkciji Peckinpah ide jedna kamera, druga kamera starta slow motion, treća isto starta i on još uvijek govori ti tam, on zuji, ja ovako, zuji kamere i kako tu trake otišao. Mi iz našeg koncepta je pravo. Ja govorim, metri prođe, ja se stego koliko to prođe. On kaže, sad. A to je otišlo milijardu. A posle Peckinpah imao sam prilike, čak i takve, da s njim provedem neke druge elemente. On kaže, ja uopće ne gledam svoje filme. Kada ovi moji montažeri spuste sa 150.000 na 20.000 metara, onda ja gledam. Znači on potroši 150.000 metara. Na Cross of Fire 150.000 metara bilo samo u Hrvatskoj. Kod nas, ne znam gdje je još bilo. Potrošnja metara. On to ne gleda. Pa to se tako dela. Arne Macon, jaz sem 76 ali 77 delal nek film. Jaz sem rekel, pa v filmu si to zdaj posnel. Je rekel, ne, si 82, ne. Ja, kdaj pa to uspeš? Je rekel, jaz film samo posnamem, to je moj del. Pa grem drugega delati. Kaj bo pa, to ni njegov problem. Sam Peckinpah je rekao, ja ne znam praviti filmove i ja ne bi mogao tako napraviti film kao što pravite vi u Jugoslaviji. Jedna kamera ovaj, pa kamera onaj. On postavi 5-6 kamera i detalj, total. Ali ne bi bio tako jednostavan, pošto sam imao prilike biti baš unutra kako to razgovara. To su, tad sam ja prvi put vidio šta su čitače probe. 7 dana prije početka snimanja, svi imaju čitače probe. No, prej, kad smo govorili o tej tehniki, pa to njih še na brzino Rubljov. Po projekciji Rubljov v Beogradu je bil sprejem na ruske ambasadi in da sem se srečal snemal direktne fotografije tega filma. In se rekel, se pogovarjam, pa sem Peckinpah, ko je bil zraven, smo pili vodke. Se pogovarjamo, jaz sem rekel, a ti stran, ko gre kakšen posnetek, sem rekel, kaj tazga, sanja se mi ne, kako to naredil, rekel. Veš kako? Prvič imam jaz te Tarkovski totalno smolo. Jaz imam že 70 let, koliko je rekel,
v življenju sem posnel 4 filme, ker za vsak film zapravim 10 let s tem tako vzjel. To je to. In potem gremo na ogled terena, najdemo hrib in prav, lej, tukaj bomo naredili pa od te rože se bo kamera odmikala čez cerkven stolp, in tle 6000 ljudi ter spodaj je, in to je ta pozicija, zapomnite si, ne. Cerkve ni bilo, nič ni bilo, pa snema se kvita, ki spredal pozivne. Ko so dali cerkev, rekel, kako so pa kralj naredil kontrabeza, pa ruski je rekel. Ogrom lesen kov, so specifikovali. Za tak kadr so porabili en teden, da so ta kadr naredili, potem je sneg skupnjevi so nadaljevali naslednjo zimo. I onda mi neko kaže da je on bio disident. Ja. I dobije vojsku, i sve, i daču, i tako dalje. Znači da je... Kaj bi šel rekel, da bi Boštjan Travnik disident? A, su otprilike, da. Da. Sve su mu dali. Ampak kdo še kakšno vprašanje, če ne mislim, da... Če ne, potem se jaz zahvaljujem Jurju Galu, Juretu Prvanitu in zahvaljujem se svojemu založniku, Samo Ruglu, ki je knjigo izdal. Tamle je, če jo kdo hoče še, naj se javi, ne vem kako. Tamle. Tam dol. Tako da, najlepša hvala za razumevanje ob gledanju DVD verzije. Kupite si DVD, in tam lahko ustavite slow motion in tako naprej. Skratka, Zanimivo. dogaja se marsikaj. Najlepša hvala.